हामबाय सिनि हापि टीवी नि चैनल न्यूज चैनल नो आके चिनि हानि टीवी चैनल नो आंले दिसे प्रथम बार खातन चिनि हा टीवी चैनल एवं हापि नले नुका मिनानो फायो बको थाया थायनि सुंफाय मनबाय नानो खाबाय कुबा आइन ऑफिस बो लामसाओ खब खाकजांखा केहा सोर्स बा केहा चैनल प्रेके खापो जो न्यूज खापनो रिप्लाई रे मान सोर्स तो मायले केने आरि तो सामाया आंनि काहामुआ चिनि पक त्रिपुरा नि जे न्यूज ऑडिटर समीर बाबू जे तो सामनी तिप्रा मोथा बी टीम बा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बा तिप्रा मोथा एस ऑपोजिशन पार्टी उंगे चिनि त्रिपुरा जब मा एक्शन खेने नांग आबो खाया साइलेंट डिसेंडेड बोजे सामनी को बो पब्लिक थी देखना का ना बो खुद निजी रचों सका ना के बरेबनो रांगरी दे मैनिपुलेट खाइका आबो तंगसिया किंतु जेता चुमुमनि न्यूज इनके समीर बाबू नि कुति नखनाव बो बोन होइते सोर्स मायक साकाबो लांसिया याबन बपांदा बोले ना ऐसे मेडे हिसाब आंनो सुंका आंके नानो से सुंना नुचु यू मे आस्क जो समीर बाबू नो मा सुंनाय फ्रॉम विच सोर्स बुकटे सोर्स ऑफ बखनाये ब पब्लिक दी खनाखा हिंके तो बुकटे पब्लिक नि बखनाखा आबो बोनो क्लैरिफिकेशन मारनाय दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग आर जेता बो सामने आरो कयेकटा को तिप्रा मोथा बी टीम पार्टियो बो देखि बी टीम सी टीम A to Z team to ala abule siya naro media leki A team media B team media C team tong I don't think media is media will work as the fourth pillar of the nation media sabo kaham haya bo sanai je kaham ke kaham ma sanai je kubui ma sanai hamya samutang jor ke hamya ma sanai ar media bo jodi se injustification unge tongka hamya unge tongka abono kaham sagle kintu that is media are not the fourth pillar of the nation abo sangje tamsiu ami tipra motha जो स्मॉल चिकन सा पार्टी महाराष्ट्र नि पार्टी थानसा नि पार्टी उनिसदफा नि पार्टी बो पार्टी रीजनल पार्टी तिप्रा हास्टेओ फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उंगे ताओ जुं विरोधी दल बेंच जुं आचो आइबों बो विरोधी दल पार्टी नि सबसे सीनियर बा सिकुकनाय नुकुनाय नि जुं बुबाग्रा खुद जुंगे न जिनि ब्रह्मनां अनिमेश देबर मानो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिरिका ता आं बनि जराव आइनि बयस आसु जराव आं फायका बनि थियो सोफार सीपीएम बजागाव ऑपरेशन या तो थांका मानिक सरकार द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा जन बबु दिन सालसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन या थांका किंतु बिनि एक्टिविटीज बाय ताव चिनि तिप्रा मोथानि पार्टी ब्रह्मना अनिमेश देबबर्मा चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्टिविटीज तिप्रा मोथा जे एस ऑपोजिशन या ताम एक्टिविटीज केका सारा त्रिपुरा राज्य एवं इवन नॉर्थ ईस्ट बा ऑल इंडिया नि न्यूज मीडिया वो बा पीपल सीओ जे ब्रो पार्लियामेंट थाने टू सेशन ऑफ मा एक्टिविटीज खाइका जों तो सिबल इनके आबनो पांदाव चिनि तिप्रा मोथा फाइबे मन इमसियो से त्रिपुरा राज्य विधानसभा बाहायन तो त्रिपुरा राज्य विधानसभा मा काउ चर्चा ओं त्रिपुरा राज्य विधानसभा मा बिल पास ओं ऑपोजिशन नि रोल ता मने नांनाय बा रूलिंग बेंच नि ग्रुप मा काउ साके मा रिएक्शन है त्रिपुरा मोथा से फाइबे मन या से बो क्लियरली मेसेज चिनि त्रिपुरा राज्य नि हास्ति नि ग्रुप नो तिप्रा मोथा से बो मेसेज न आंके आबो जेतान छियो आमो पांदाव तिनो स्मॉल इशू नि तो ये प्लस बी मेजर इशू जेमो थानियो आं चिनि एलओपी ऑफिस कोइबा थांका बिन अरो माइचाने पॉइंट दीपरनि लांच केनि पॉइंट समय मायाबो आसुके चिनि बेंगली ताकुबो फायो विभिन्न दफानि ग्रुप फायो ऑन डिफरेंट इश्यूज डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो ये ब्रो प्रॉब्लम न तो ये सॉल्यूशन सिक्खे फायो थानाय लास्ट सेशन निस्कांखो कतजन फायका जेआरबीटी नि ग्रुप फायका दसरा 323 नि फायका कोर्ट नि प्रॉब्लम जारा कर्मचारी खायतोना रो फायका ब्रो फाइमदिनो चिनि एलोकेशन चिनि तिप्रा मोथानि ब्रो पार्लियामेंट आबा जेदन प्लेस के सेशन पाइपे मनि कोइदिन सियो से दारा जीआरपीटी नि ब्रो चाकरी माइ खाबु जों जतो सियाबो आव पांदाव दोरि सेति तिप्रा मोथानि ब्रो एस ऑपोजिशन ये ऑपोजिशन नि सामुनो जदि से थाने पैसाया मिके तीन जराते कोइजन जारा जीआरपीटी के चाकरी माइ माइनो तीन जराते पॉलिटिक्स आबो बैठो ये तीन जराते टेबलम छुते खाम आबो पांदाव तीन बुकते एंगल चिनि को ब्रो चैनल दे हिनाय ना चिनि समीर बाबू सं बा कोइटा मीडिया फॉर बरके साहा आंलेम चिलामाया किंतु चिनि तिप्रा मोथा फाइमन इमसियोनो चिनि लीडर ऑपोजिशन गुड वेरी वाइटल ब्रेवरी रोल प्ले खेमनि कारणो जों सारा त्रिपुरा मानव जतो सियो कुमा अंगे जों चिनि कैबिनेट इमसियो त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली बननो आं सामचुओ जे कोनो काउ सानिके बुकते सोर्स माये बुकते एंगल बो बा सीपीएम बाय बनो इंस्टिगेट खाबला सिया के आमी बुं प्रॉपर बनो क्लैरिफिकेशन रिनिंग तो स्पॉन्टी बो खना
ke chung sianu ya malari mani ke hani brokno age sanai uchit ya angke bokhe matung ke bungtre ke ha kau samot wa jaga wo Tripura jo ta wo existing MLA ruling ni ungye chini ata promote Reang tu being Reang ni MLA tongye po mangba ya chini sukla choron nuatiano PGD doctor no bono henover khiapi abo bo bung ke ha kau mention khema tu si ruling party yos for cabinet rank phainai buktoi minister buktoi department handle khenai that should not be decided by the leader of opposition or by the opposition party abole spo decide khenai ke chief minister and his brown party's decision lang abro chungha sathai kru kero jaga wo chung Reang the second largest population in Tripura state so far boro jaga wo chini khut ka department to around 40 years nga bo PG schemes Tripura jo only for brew government of India survey kepai moni poro bo scheme no Reang do for most backward communities even though it is second population but one of the most backward communities here so no uplift kema panda was special package chini notice nimsi only Tripura launch ngo abo Reang do for mayo kintu so far chungai na hinke bo department no chini bro ro Reang ro benefit mai mokro santha hinke 40 years was a chung output nu ya bo department hote bo department no boro ni scheme no bibino jaga divert kheo misuse kheo abo chung sio inke boro chini existing Reang community ni ha representative tongye bonori yamole ang jetang ese brung yang simo inke I understand yo inke bo Tripura rajoni ta bortoman ruling government Reang do pano toye thungmi kle wangke chung second population pi toye we are used only for vote bank Reang rono abo ka amchio amo pandase tinyo kini khut ka community ni MLA tongpo bo department no yang moni karon ke chungno thumi sini bru rono chungno komjor ken umi chungno just use and throw policy chungno khia mi hiang nchi mayo ke amo pandawo tini bo media kenu nim sio ani bu ta chungno pang ke ha message tim chu ha Saka wole saya ke ha ya pa ko ria ar dumle ke ha pa jaga pumaya saya chri ese chung ha Saka thangma tongna hina singke chini khut department ni bono chini Sukla babu no ria mo chung kono khamre ongya Sukla babu ekmatro title se nuatia bobu Tiprasa bobu ekmatro surname Reang sian thai ke I have no problem apo jeta news ta ka haba chung ma samon karo se Sukla no ria thane da me bano ria chung we have no objection chung kono abo oppose ke kintu jati ni ke habo chin ba scheme pi to ye chini MLA kro ke se kroi tongpi tomo ba mami chung ria abale chung obviously chin bru chung dukho na sudu chung ya chung jot to bruto pasabla chung dukho na tabo chung chiyo pandawo sing bru no komjor nu ye BJP sarkar chung bai thum se bo kind understand ke if you have any other question you can ask me o ta sing je B team bole opop thane te as the same party ye chung to B team C team agulang sia bo chung no spomung pha bo to now social media hoite no chung jot nu le now no siku ami chung Tipra Motha Maharashtra ni party যখন আসাই মন চিও চিনি একমাত্র গিহাচন আইডিওলজি 19 দফা ত্রিপুরা জব ভারতবর্ষবে চুং রাজানি অনেক প্লে হাপাই থামন মিছিও চুং 74 ইয়ার্স তা ও চুংকা একদিন চুং সেকেন্ড হাইয়েস্ট চুং সে ফার্স্ট পপুলেটেড টংমনি ফার্স্ট পপুলেটেড জাগত তিনিও চুং মিসা জরা চুং ইয়া থা মেবি চুং তা ও কাহাম কে সেন্সাস কে মেবি we are in 26% অস চুং সোইনা আবো পান্দাও চিনি চুং ন্যাশনাল পার্টি টংয়ে চিং দফা boro chung maya tongmoni ba pandaw Maharashtra bungni jen bodo party no songsaha chini 19 do phani hampai ba pandaw inke bo party songsamani mul na he mungke chung thangtong mase chi existing on pandaw chini survival se aboni karon se bo party songsaw inke chi na he mo only one issue only one goal that is greater Tipra land ke greater Tipra land tu yese chini dabi inke boro wo chung B team pu C team phungye aro chung ke ha media pun obviously boro chini as a own party ni representative ni chini MLA rok mai reaction ni riang rinai chung to ke hane gulamya chung sai mane odikar to constitution imsio chung sai to constitution baro ni constitution ni bare chung ha pa sai ya apa da within constitution chung sai mon imsio bo sai thile chung no pani bt he na ta kendro je ti BJP government to BJP ya congress po tong to je party po central tong to so obviously government no chung sai ta chinta bi sudu Tipra Motha ni bro ya sara bharatborsh ni bro any community jose department to hasike bra government ni dia no demand place khena ke abo sign thani chono brake B team huma abo totally chaya ang strongly condemn kheo amo pandaw chini MLA jata reaction ri abo jotesto kaham no reaction ri ha karon reaction ri chung chup to hamane
we are accepting, we are beating. Ami bro reaction di mon panda ne ai ni MLA rono, chini MLA sono no. Ang belai no hamaha, kaham ke no ma tongha, chung body ke no tre unitedly chung fight ma kenai chini odi kare panda bo sathai klai po saya ai ke chung public ni representative ni chung muhai useless khaksa. Madam tay ke songmung ke khoroksa news channel ni editor unoi journalist unoi khoroksa criminal soikot tolopotro bai sujago ije kok samne inke abole ni missing ti tam one shot mung ta Tao sama reaction Reang to pak nai pe podo soikot tolopotro je bung gbang ma bini comment haya mara si sak pong to sini bro ni sak pong to chief minister ni sak pong to bung je comment rimani Asuk ke kam ha sula ne pento se ke bung hi ha bini comment haya khai moni logol no the way he has shown he has read bung ko haya samani imsiono bung action bu aboni mote beno bung ma yetu ta bung no rong te podo hearing chole tu ke ha ta social media ni bro no jodi se criminal hi ha ke anybody hamia samung taye committed crime ke se bono jung criminal hi mai ke spo bono criminal hi abata ang sia ke jebro bono criminal hi on what angle that person has told that also I don't know ami bole je spo sa bukti ma angle breaking chi sa bala ang si so Mena pai thago inke tabu je